Fáilte a bhealach go Alleleuia an réispiritual acinn far an chláinsiú miscochuteil blainn agus salam agus cuiteach Gaelic an persanta fo géine ha cís muna bhuaí head a bhí ag crutú as a bhí acha. A bharach go sin bí madní cinnis i dhéomh fo leorn an gráachil agus bí muise tar techad bag an fistracha muna salams na blainn na chláinisiú sa frógram. An sa frógramsa. Scottish Gaelic ílach glaschu is ein lai at bás fír agus a híine. Nori ma Kiever agus Shinach nic yn hyr, leis yn hiaslam diag hadda sydd yn ichyd. Agus bí Seamus Eglinton, I gís de ddwy a hadda fi ag crydw a dda fe e hen. Who
Bí sílas níon bhí crail, nó sílas na cepich mar bearag anachairí, is scríb lai at bás a fír agus a híine. In istracha I hacin, rúcaigí músiaciat diac agus sescid, an y bohiontain fascid a chepoch an y sirachir yn ish. Bí nín ag gillespig mac bhí crail, yn cóigih can cinne diac dragúnalich na cepich, agus a bhain maddi addo haber. Fós sílas alas to gorstanoch, agus chai gurach cútirish an y dorni fascid hontai. Har a gran cyn deach sílas iawnbochuch ys dei fúlag le droch hinnes. Agus get a bhaiad cymad rí dóin I Catholicioch ys tseirlich hén fat a behe, hai coloch yn danig aharachug edd y siadagad cretw ys dein tínnes seo. Amsen blaise ha sílas a brínydd bás yn nynne agus yn nín eichge. Van díseacha senachus at básachug edd y neichal a diag fo iafrys. Ha sílas a brínydd seo an y tríd a fergain, cua bás a fír agus a híne, lai at bás a fír agus a híne agus mar afrawn. Bo ianis na bartach sin har a tons gynt a vásichiad an y sechciad diag agus fichid, nuad a va sílas múr hi fichid blwn a gys. Hai fúlastoch van bleisio gynt o sílas fo vúlat ys dein a hachad, agus I táiseach smór mo vúlat smi mónar, smim hya an yn siomar gynt lwai. Ha pian saliad, agus I finkin cial at yn hyach ag eich gehén, agus na hachad riob an sy'n iawn tyminig. Ach I ganyan y fúlagus, ha sílas a cwth gach erapse an yn gia, agus a cwant a ddart sy'n drawn na iedig, rys yn la na dda bys eisiau cwtioch na rioch, is I gra ri glach manum yn laad, so suase gw cahad y chiol. Chanial awn niw yfyr bas hílis hén saliad, a char y tŵs gyn bant my chwrsteth sech ciat diag fichit sy'n naig y fasichi, agus I chafwr dich bliwna chwth sechet gyn mar ha eisiau gysig ein, yn gys nach treigig mi bio. Seo anna nic na cearstich a séin lai at bás a fír agus a híine. Smór mo vúlat smí mónar, smím hui am yn siomar gyn lwy. Is nach faich mi tjingtach I, fer cwmal moch lewch Iesus. Fer egadig mo henge, is e gach jedes yn oas. An y chai sifen tasgych, sgarstich uchel moch ddechgym yn oas. Strych mo hwlen di dorstug, an y hwgat o vor chwaich Iesus. Snach faich mission tatje, sy'n dy chwyddet mograus ysyn o'i. Gag se vam e cefale, spim se gaieran gygrwy. Sieraw ar gyfala, eg na chwyddet dim falach gybwn. Spek mo groch di feirjif, njog awar knereis dim vel. Njog maier di dunja, chai mo chutse ju kutje vanot. Ane galavat lechele, en gish nach trek mi bel. Rui had gas villig, de madages jervek job. Nooit hi klavrage, svisne traum badje nag var gan scheing. Siek dies dan se chachad, gal kundes is tachge jechleing. Bine goetsne kudich, een schöne gachtuvje.
sé edaníiseach a hunams agus thugad mí ann an teirlach chríostíal a chiaadú a bheith mí an san Nicholas roíoach sechan a gúis agus so har am na bheitthe nach roíad al an Nicholas. Na bheith mí an san siamh bliana an san ardscoil raon mí higher an an arí choirí Robert McAgoing babis go bhí na bhinistead an san Nicholas thuúr. Bheith mí uhabhasach sábhach mí dhéonmach réidú ag an am sin agus harú tuig sin gléagóingach thugad go learning héist san go léamhah agus tro sin tháinig mí san na hiadúid na bheithe go bhfuil struchttar an an chríostíoch san na thulacáil rí chéile agus is drééis sin tháisigh mí tuig sin siirman an tarna se. Bhí an learning héist atáischuh le céistin, gus anna heising an seo agus gus anna heising beá öbharán san béthe agus is drééis sin bí a grá go bhfuil sin an seo san glóiré agus in fact agus bí a thulacáil an san glóiré agus chuideach an bí dí a cordachrain agus bí sin a lot of gardachas ann agus nu bhfuil léamh mí sin tháisigh mí a fáinach cimar agus cosán agus bheit tar céisteach an is sin. Bheit cholachraí féin spiaclar an uada agus leis na spiaclar an uada bheit thulacáil na soilad nu bheith mí a lorg agus nu bheith mí i léamh an bíabal leis na spiaclar an seo leis an learnach éist nó leis an struchttar a bheith ann bheith an bíabal tar na soilad cuideach. I gas mí tarna oscailt mí dhéon mo chreidú agus tháisigh mí brín mí dhéon mo chreidú rí mo charaid sin. I gcathairich cuideach na ruúta na bheith mí a géirí a dhéanú le mo bheithe fiadhúil na scríbhah agus ag an am sin bheith míor sanna bhí na journalist ach tháisigh mí léamhah tar díagach agus lorg mí sin tarna saintinach. Is dé an artscoil chaimí go opéing fear an drein mí degree an lug. Harú mí riamhar sanna bhí na meth luga ach thug mí an cúspar san go dúlach gan bí a féimeáil agus so raon mí sin nach fataniúil bheith seirmanach agus díagach tarna saintinach go. Le an am sin tháisigh mí Jenny Biggin seirmanach agus cháirtearúm fiús get na homí céinteach mar cháirde rí na duine bheith géisteach a cháirtearúms chuú agus cuideach nu bheith mí na málanach an sin chuil mí lecture van talú macláid fan Nicholasúr fear an rua gra go le támailte gan bí na duine ág fan Nicholas a cléichgah an cumas an a déanú physics nó an lug nó cúspad an éile mar sin ach nach bí tar gan na duine ág a déanú díagach agus go bhfuil Nicholas a cáiltáir tra sin agus thug sin buaidh mór arm. Nu de chríochnach mí an degríach an opéing bheit chuidir smú am a charaid sin bhanálthaí is muineach gur mí go má áid déanú sin son go dúile féin jobbich an bhfuilhasach má agus cosna garigad gléimhe ach bhean an soscail nas cúdramach go agus nu bheith mí seirmanach bheith mí fearach cin talachas an tíarna an gráisié a gcathairach mo bheithe héin. Agus goideach míor sanna fichín an urid ans na behan ag mo charaid sin agus dúinéile. Ha mí néomhí na mo bhinistead ar san 3 bliana inis agus ha mí ag obair part-time an assistant an seo an dunéid sin cóirí Derek Lamont an St Columbus agus Nicholasach cin bháin ghine ág agus sin a bhí cin duine tín go creidú bhí sin díreach seirmanach an bíabal agus sin an dáchas an dóid athe níad a bheith soilad agus a tuigeis mí dhéon gráisié agus bí na duine an san Nicholas ág agus
na sinne Joch dáil cóla man tearlach agus dáil a bhí fó bhuaid gráisié go deoch. Han siaf slamtríag hadas a dhéichiad a rain an tríd a verfárstin. Ha chiad céad ranan a tart jalaf a the nudne half of ua fechgien, ha ranan a coig gunaig a gísio mu chwachan ye, agus ansan ranan me yedig san go oorni a hansalamat a the chontai. Ha gísigan na chalan drochginne the vele brinian seo, e fadachgin 4 ekkel ye, chan fuse a finken yn chwach gagisin. Ansan arna raun, as je find meenachig as mar ha pechig as a mialig. Han salamata the tort guer nade, gewel pechig a tort vuain in hummus de vi tikshin kuschen kufier, or neem pechgoch, brunalt beur is heen. Ganaun mar nech ak nach roeng horm ha pechgoch seo de javav, ach mar chonta e folla van a chorme vakje.
Has sin cléintin gon scudé fós ó dhéanamh mai, agus lig é fi glíc. An ranna na cóig go neig, has sin glósad fá húil crúb de fécich agus a cléintin mu mhór a loch in hiorne. Han salamatad y clechgych jyffer iamain is an siochyd yn cael. Clynimich gyfel y rhogyd ans yn nefn hwys, gyrwyc ffyr an doch ie na niol as art yn speir, gyfel y chiarstus mar na schleefd yn art, agus y vre mar gainoch gwr. Han salamatad yn orsyn y gysgain, mwyn a hariad ein fo hie. Gan halamatad, ha bri agus bianoch ag nŵn a ha macen yn y cwsiechyd an yn hei ie, y geiri fo fi y comparstach ag ans gach ni mai a hagysyn. Hai gra le sailt o chech is dar os falch, sas ich riad gymor, a dafyn lantje holdasyn, joch fydd yw gaifr a hold. San go oerni a hai chontai as yn y ran yn jyddenoch, agos ei giori ad yn hiorne yn li chiarst i haldyn ga, agos y chymal ad fallaf o'n y droch gyn. Yn sias al am giag hadys yd ein ichyd, le alan gynnu, eglis hyr y chyl y cydymach na leine. Gan cháirle hic rúmsin ganneonig a chan an leanmharach cháirleach dainich rat.
Bí aimhnas ag duine le fricrigh a bheáil agus fachcail nar há cia maithe. Has lína bethe thuas don duine glich a chúmdal as ó ifran hías. Scrisaíonn tíorna taí na nuoibrach ach dainichí ag críoch na bountrich. Is gráinealach don tíorna smáintin go rach gúine ach is bdíar an tachtnach bdíar an fiorglan. Bhid is an buadas iad a héin a ha sangtach búnach ach bésan lem fuach dúirs bhreatha beá. Smúnich I críthe níran, ciúnas as cád ga fricrigh ach dáirtí beal na naingi amach droch níhan. Han dír na fata ó na haingi ach éistí édi ónin am fíran. Ní solas na súl an críthe aimnach agus bhíh dew chliú smir don na crán. Ga a chluas a dhéistes dí achasan na bethe, cáni a misc na dúine glíche. An tí a dúltas fólam ní a tád iad a anam héin, ach an tí a dhéistes dí achasan dhébh tuigse. Is é ical an tíorna fólam a gluchgus agus rá uram ha iad a sealach. Wel, sin na gyn gaif sa program sio, ach bys ni addas yna hechgoin le misgach o gale, jo lain, salam, agos gialwch yn spiritual. Agos ma si gyri tydig fysrach I myndre, jo si sy'n ddyn larwch lun ac un, sy'n bbc.co.uk/Alleleuia. Chon na hechgoin ma ha, bianoch gleif.